E rangi rua ana ngā whakaaro o ngā minita o te kāwanatanga o Reipa, me nara e tika ana kia kō mitimiti hia ngā ratonga karere Māori kia kotahi te pou ratonga karere Māori o te motu katoa. Hei tā te tāhuhu rangapū o te māngai pāhoa Larry Pā, kāre he māramatanga i roto i te whakaaro kia whāngai pūtea rātou ki ngā ratonga karere Māori e rua i rungi i te pauaka whakaata. Hei tā te tāhuhu rangapū o te reo tātaki nei a Kevin Kenrick, he take tēnei kua ata kōrerotia e ia o tira e rātou ko whakaata Māori ko te māngai pāho. Hioi e pōkai kahana ngā whakaaro o ngā minita kāwanatanga o Reipa, hara o Nanaia Mahuta, rāua ko Penny Henare. Koino ko tāku e hiahi ana kia kite atu, hia hanei nā te ara kei mua i a tātou ni. Tā te mea ko tāi wene tū momo āhuatanga te kōrero i ngā kōrero e pāna ki a tātou, kaua ki runga pauaka whakaata anake. Ka reo e tino mōhio me he mea he huarahi pai hea hara nei. Ki oku nei whakaaro waihotia, mā rātou e tino mōhio au āhuatanga kia whakaaro hia. Ki te whakai te kāwanatanga ki o kotahi te pou ratonga karere Māori ki rungi te pauaka whakaata, e kore e te tuki taua kaupapa tai atu ki te tau 2019.